You can when they want Akwamu be agbe. Ni track when they walk go Homowo fieli ebana agbe. Kebaka yomi kokenyo eyi. Ni nakami e kamobodi bi gacho le kite nante. Nakaji mi egbe. Ona yole nakaji egbe. Ni leji moni nyo. Ni bi na to ke tun se ekusu ni ji eju ni bi ka do awa na ke wo legbe. O na ke akpable ko wo to le tululu. Anti we bi eji bi ni pa me no me yo nakami. Shi gaji abafa. Yes, no I can imagine what you say with your to it. They can claim a year like a year when I pay. I can me until we be a history narrator. I'm a man yet, not a year, Akwamu, Kebatuku. I'm just a Fajamina, you can claim that the Akwamu, the Ama solicits for help, that you can't be manche, or fend to our tresumo. But the Wani Ayana, Akwamu Mache Daquacono, ni and me, a way on your wife every dote, ni ever you manche Hapu. Baby ni eti kiapi me like a jejing ayo majiake mi he shi ni ayetuwe ene wo eju paponke obo ke fata safachanti ni akete Akwamu manche taku akono ko ni egme akpe onya kwa fe bi dote e yaku na ba wo legbe ake manche seni wo legbe ni ji ashiri kwajako ni esabla ji kokoti ponko to ka wuluchi egbeji suwa ni eyi oyele ni na kere ba ye kusu na fi ale ni ake ni Akwamu eje plema when I have found me get Akwamu kebe. Now me ba wa ke tun na campus. She be ane ko what show what develop about. E dey what dey be name no ebo. E dey what you gba ake mumwe. What o cha me pa me ba ko ke da hwe mo ko nyu ajo igbe. Dey ba yi o hye ma name. E ke wo nyi ese keba. Le wo agbebusu me da. Me na gbinesa na wo mumwe agbe. Ni abala agbe ya me no ame ba wa. Ikeba ga ba fe de ke ni senko enu abe no. Mene gbine ji na abo jebe e woni bi ne de no na ji ahye na enyeje mumwe foji na enyeje me be ne ba futu ejebe fe abo na ka mumwe fe na sho to e wolo no na anye ne afimo na ka ni bi e awo ni moni nya to e wolo ne na ji wako ma che ni tetotu ni ji enyu no e chia me e wo be maka ka mene bia ne ji ma chia me le enyu na ka ni bi ayen akaya ni akeba ni aya ne afo e aywe anaja shi flow jinoni akenyi oke amoko chemu aya aseje be aba to shiete ka to to ni ke shiete abaye npa ike ka wanya to ewolu em ke afi ne be wo ke gbo omo wa fi eli ebana moko be igbe ne hold up program go don the only program you yoji was Thanksgiving over interclan float baba no wo you to ake shia no je mi nje ni duwe moko ne jaje ma moko ne je be dia ko ne je no teche afi t-shirt with the names of the class branded behind them. Ni ko ho no war by this time float agency digital give ka ba peke oba fe carnival ni wo ke finalize the Homowo celebration for 2023 team ni kano ake making boom the gateway oba shama bi ko nya na onupe ni yin no na tululu na pa na tululu na pa anti we bi ni kwa ni ano la na ni anti we bi eji ko usu ni fe mo ami je ko pe ye ko history ko den je ikebo agbe na ni anti we bi amenye ikemi na yo acho le kite nanti ameno amenye maka lo show no kenkle ye se ko daji egbe na pe ame ba take over ajeje na ya de wo ko maka lo ye kusu fe le fa safu achebe shebi fue agba fue o na ke meni ai ko kusu e pote ame fe ni wo ya na wo kun wo fe ni wo ba kun wo se sorry shi afo akwesi ni na ya na mo ni yo hin ele ba je na agbe to mo no ni soje bo about 10 nke ka bo about 10 me ni yo sa ma me ba je hin ke ka ma je hin ke me ni yo hin aje se wo ya na no le ton wo te ko cross wo ye gbe won ya ni o ba na ke asafache me ko me to hin keke ni agbagbe aha wo ye je da ni wa se won ya draw corner ni je ko bridges ni wa to ne ka kusu ni ye je ike ba ke mo ni yen to ewolu leji manchechiame Obanake behind him directly is the second in command, Pomankara. Behind Pomankara is Agba. These three people make up Po. We are 3 arms of government. Oh, these are the 3 arms for Po. Ichakeke manchebe Mankalo yo. Ni Agba le udamo what ye fe ana. Agba ni ye ame fe ame naba. Kamo ko isi men na lady je na Agba. Ibato. Le ye ame naba. After he made it until we be here until Asafache. Asafache ni until le ekpa luluwe. Is directly behind to
ye mani adwa ne no gine ni kusu felu e ba ye fa na no awula we bi ni to na ka ni bi ye aye tu en kwa ye we to aka se dia ba to to bi ale ni ke bo ye no we ye ko school junction track in the next about 10 minutes wo ba share is ani kusu fe mo aya no asafa cha me ye kwa na ya make sure ka chane ko aka fo wote meni mba ma me wala ka me ndo ame ya ka me na ke a to kusu go clear de wa me ndo ame he je me ja ke ame na ke du pem ko na to sne ni ne ke be sani ko ba o ko se da ya ne aywe ka no ko no na de yi be o ba so e no ni na mo no we tu be mo ni ni na we ke mo ni shi o be na ba it is not o be na ba ke waka chano ke wo mene wo bu ko mo afi eli e na o mo afi tululu enu ati wo bi ikaba ga mo ni kwale di they play a major role in the history of Hope and the traditions of Hope. That is their role. Na amejeje na meba amabekaje amachu ni kaya ihe mo ni ku eba ya ni mene ko me baba back to their root eko sega gono woyo na pe na sha akoti pe ni me akwa me na sha ni ngo amuna ere okoko me mene dote ewo anu ye show ni me na ababu na to man eko wo we are three rolling house that is Bedi Akuwe Ojowe and Sanshi currently ni ayo ma chene aye Sanshi bia ga esije me ya Bedi Akuwe Ojowe ameji the son of Dote that is akpe onyanko afre bi Dote amebi ebi ji am wo akpe onyanko afre enabi ji Dote ke Bedi Aku that is Kojo ke Bedi Aku wo no kusu woto ngona kan wo ba den ka se first stop ja what dey na ma nya me we need space to walk sana me ha wo gbenu ya ko chukusu ko gbaji ano to clear there ko ni esa ni chode fu wo te to he wulu alo na ye oni ye le ji ni tete otu ni die nyo no echiame le nya to wulu ni le anyu anytime until he is no more about replace but since he is in existence le no ji mo bi ba chu na ka chumo bi ha wo je bi ane wo ye ko Methodist church alo DAC ni wo chola ka saki so Divine Apostolic Church what she jeme o na ke be so fio no ba she dropo na ni ka wo she jeme je dropo ni apoto na jo say she behind droko alo opposite of droko jeme ji eni wo ya ko ye ko no le bia ke say ko she bia ke say o ba na bridge jeme but that is where we are currently heading towards the wa go mo afieli much of Ibeneno ni ma hanu wa me fe duwe kepo ni akacho wulu odeheko wo bi panako ni mene eka akpano ni akeleba wosu ni tete agro ikele tuni ya TV Africa during my time at Nagadangwe 2020 ni ebo modern why wa me ye ekome I quite remember the experience I had with it let me neighbor shi agbeke ni nakata me ho ni nakata me your kitchen won ho ni ebe ye ni won gba play masani won gba gamme asaji ni inu igbele it was a shock for me iteje lebi ni ma pay last respect but because of kusune it was an rush back e kanye mi yo na mele from pampra ngele ni ti wa chuneke ni chumo ne ye no wa wo mi anu wa me fe ko akelo ko jalo ku o se yin pata jalo ku o se yin pata edo nyam yo se yana do na ke da lo no hu anye da ake ba yin pa e ba ko iwo wo se discourse Ifiko bridge ni mi na chole wa wo Akwamu biye agbe ni jimumu na ba ya afie na meba e dake je ake afie na yo da Akwamu ma no pe shino ni carry opo afie ji se ni stage Akwamu wo chuchu blema le ajo je na ba akwa remember ake I heard a story ake be na ba for ni doctor son ni ji manche doctor dey go they came aja Akwamu na ba ni ji blafu ni 7 flash ame we you very exposed no
ni akenchajo ni ajo ni o namoko jaw a jaw teeth effect of skeleton namoko jaw teeth effect of skeleton ni akencho ye gbe aton egbe kanji bodo no ba poteju shi jenchakio ni akasio ni bi ni efe a cake ni sabita frache wa achafo na gego krogo je e wa kusu fite ko gabo na aje na abade je wo wo tuku e menyo mete ba sha me pa ni akamachu na kakusu epote na ga bia na je chake aga mo wo gbe don aga mo be afolisha don yo ko ki na so shi ba o je mo yo abi ba ayo afi ro na gbe na ma yo chi enyu na gbe na sana wa oni ameya ene wo be mumue ni ba wa na ya fi amegba ya we na ba ye npa ina ba ka na ke na me ba ni shade na me ke ba me hia ma na me ba ya fi ewu musu ke matan ni ameba ni na ye ma na me ya da me ke fen ya e kokura ka bule wo oni ni papa mo na me ke ba me hyi akubi ni wa yin hie ko ni wa safi be na mi ne ke kusu ni ato eko ni o akwamu bi agbawo Kpone TV evolving with you. Ingbaji na nu ekin wose ko noi. Ashle fi ade mo ba nyo che mi future.
for short. What about Shejeme? Kpone bridge. This is Kpone bridge. Ene fa ne back a church draw corner. Ke ya unka bot your gaumi, ke bot your insure me. Ni ene opposite of draw corner na chun say. What Sheje? Makalo kebo le chun say ni ba je kuswesh. Wo ba ngmelepe. Ni efe awanya to ewolu emi. Waka me egbe na ai. Awanya to ni eni ashishi. Kejebe na aje afi eli ehihie aje fe ashwe track e woke mumwe fe badagbe abaya me npa bi ane ka gbe na keke atwatun ke wo amegbe ago twa manyaba muna ashi o ni ma o na ma o won shonu mo trouble bo do da na go fun o ake ni fo mo le ko sholu mo o trouble fo awe for san le ni do do abobo ni ma ni fe match le field match le na ni fe ni aya ko cho sabu na ye na ni ba yo ko ni ke do do da asi ba ja kwa fu kan fa bro ma da de ko na ni fe ba yo ko ni so pa ko da ya ko be sholu na bla bu su ko fe kula ba ko to anu na ni fe ni da ni ba yo ko ni ke do mo da ja o ku ja ke na fi o ko ba ta bi sa pe yo ko sa fe ko na da ni ba yo ko ni ke do mo da ku ja ni se ka poti se ka fa ba ki bi kan ba lo ja ba lo fo do la mo lo fi to sa o da ne ba yo ko no ke do mo da se ata no ne ka na ko no ba ko wa cha ko de mo mi ta mo ta wa u se ko na da ne chawo to na kula ko ko ni fe ne ba yo ko ni no ne ke do mo da do abo wo che mo ko ni wo si mo ko na do bo wo da ne plate o da ne ba se yo da ne o prep o bo wo da ne fe ne ba yo ko ni no ne ke do mo da yi me meji ba to ko ma na fe ne da ne ba yo ko ni no ne ke do mo da lele e sha fi aka ni bia hun so ani wo ne ndi uchi no mo di klu ko tipo ko to ka udi ati ani di do ti sin de de che ifupo ma mi fe wa pe ma talo ami ke egbo de ke boni ma se ka mo yo o chi ni di nye so a abaje na ma mene me fe de family ne na ba kwa me se mu mo foji ka mu mo papa fe mene wo ke ni bla mi ye bo ne da ne e ba yo ko ni no so pa no wo fi ona o da bi mo fa ipa mo ni anwa to kra no wo pa fa no wo fi ona mo ko fe mo ko ni ata self le
ni ka ke no no fio ha mo ke pi mo ke dra mani na oda no mo ke so mo ke so ya mo wala yi o ya yi le mo asa pe na wo no be mi wo pa fe pa o gba wa si wo mi na wo je wo je nu wo no ko je na ajo si ajo awo yi ni mra akun na futa efi agrema wo ko yin o efi enyo na ape wo no be mi wo fio ne wo ke wo bajo mo ke no akefio mo ke no fe no wo akuma no ni di musu ke mata ni badan mo puma ne me no wa bu fe gbe nínú akefio lo ma fi wo fe wo no ekuma na mi twa no ma le jo swapa tuegbe aba so be ni jojo aba twa tun ni tun mi na e ko me gbe eso e ko me eso enyo ene kwa e ba gbe ko eso e ko me hu eso na gbe no siete eso na gbe no keke wo gbe na be ko mo wa fi ele e wo ke ba na gbe eso e ko me ke atwa no pe wo gbe na eso na gbe no aba twa ke be washi David mi twa no mo Kpone ti ye kan ye be kono twa na ni wo no what change it kono twa no wona stop Akwamu afieli e banagbe ike gba ke atun he ona ke mo pe aje mo ko yin si abole about 10 abole na ka no e wona mo ni yen to olu ani yin e ke me ni yen so chiame address so digi ni teto to chiame the second le aje se ma fe chiame na ni e na so a igbanye no kwa ke se ka ya fa atuo heju ni bi ka do awai ke okwe oba na ke akwado yemi sheyemli na agbene ka bala gbe mi aso angbe takucha keyele o na ngbe o na takucha sika won yemi ni ti coins ni yemumo mi aka coins ni hio ni ke o to no ko yemumo mi spiritually o ke coins ni hio aka paper he ni yemumo ni wo ene aka mbua me gbeke ya ni ameka pe no ni wo bi ame e wo ngene wo ke po omo wa fi yeli egbena bi ane won ku wo se ke ya mami bi ke wa ke mo ni yin yin aje yin eji ose achake ibo na abale na kan just ba chon ko chon yo yin ba chon nsongbe bi ane wo ti wo yin chon nsongbe wo ya back to ko mami eko minority na agbeku wa mu na yeje be wo ke omo wa afieli e banagbe keje wa ke ya wo beku su no ko fe mo no na eso ele temo mi ni kero nsani yen na ke bi ehye wo ba anye na e wo po omo wa afieli akwamu bi agbewo 2023 ena agbene wa gbogbo na okenye ba ase Kpone ko nuwa na be ni aba mu ni fe mo hu na ya ke na aba ya ni ya ke ashimo ko ken yese le kwasi wo me na ya de sana fe mu aba ni aka o tumo na achini aya achini ni agbene na ya no na ke mi ayi don tolulu ehun apa don ya ke mo ni gbe no ya wo o ka wo le gbo mo wa fi ele Kpone ike ba ka gbe na pe adasan fruit ofina ya ne mo fremo ya ta we adasan na ewu eke quickly here wo bote man ni ame ho mba ya me adasan fruit ni mambiye mi na ga njala tani ina la tani we mi wanya join na me ya ke do si mo fo ba futu mambiye ba futu ni ake ya na kan fruit eke wo interclan fruit ke carnival ke wo ga banado wo be ina nu ake shida so mo ake wo watch ake gbejano to commence na to wo gbejano to niji ke ha shida so mo alo shida wo ba gbe na wo ochi do ele man bi e ke ma jache be fe so mo aba fe e ko me mo pe ya le nche so do le un ka bi e she olomo TV like we already said we are evolving with you
wo na ka jebe wo ba nyina wo le mo koya iso shi ma fe ba fe so mo ye kokobe eke wo mu no fo na ka shi da ni sa wo kan wa wo Akwamu bi agbe yi wa wo Akwamu bi agbe ko pe bo na ya la ke bo na bale na ka ya mo koya je ko mo ko yin mo ni yo se ya je yin mo ni yo yin ya je se ni wo ka ya wo ya thanku e ko di wa gbe no fe no na ye je eke ka cho shi pe be agbe no ni yo eke o ke channel Kpone TV subscribe my YouTube go follow our Facebook evolving with you now I'm working what's your favorite presenter. Imba chelo ni Jemi pe sipo efin mere ni chi oba oyingbe oko o de puju o no fe no atole akosu wa no ma wa ke ma ka lo be le yo amanji mi akla lo e won che ni yo ku ofufu na house e chi oba ba chelo le no je ma ba ka lo e si odu pali po ya oba ko no ta no ko fe bu ko na babo ya nye be ba ni na gba e ka gba ni mo ke acha ni bi what you can view I'm rubber guests. Where for you? Lo ta bari ke we ko ti o Akwamu bi agbo lo ni tu ake afie egbe na ja wo sa afie ko no ba na no ko tomo ne ken no ne ke ba ke me ni nyenye abe ba je yin ka ba me no amba aji se aka o do e ke about 10 e ka nfa me tu ame e ke abara no mo chawe mani ba no mani wa Akwamu bi agbo mi na kwa wo abegbebo ya ke mi afie na kwa yelolu ya ke mi esako na oji wo fe won si esako na ntoko ntoko shi men pamo mini ji oni na mo no na ke no na egbebo your advantage and disadvantage concerning the Kpone omo celebration men wa megbe wo be no go fie mo don omo na ye mini una to wo ye na agbaye koni waka wo yin ke wasa afie ke no ni sa afi ni na ka le koni wasa wo chanu nwo ya loju pa you we clean ma smoni ma ha wo ko lo fi manye ni ma ba me di manye hu mi ha me fe wa fi ka fi ani ba ni na wo sa gbo be ni wo tarashi wa nyu ani na o ke wo jigbo wo jinu no wo no ko janu ajo ko fa fe pa no ba kla ba fi wo mi shi
And call it wafi ni woyene. For the first time in I think 6-7 years back on a different school ibami you want to sort of ibami ba hani man she come din che ba chaki nin kenye you want nkeji onwoni bi aheye ekule hello mi no wo bon tutu na ke man she come e chaki yengle ku no aka she ko na ke feto ma den che man feta mo ihe na egbe she na fi yele abotemi e hani neke henu mo na feta mo laje eji ni wo we bi wa megbe mu ne hu e na mejeke ba won ma me ifa wona mamo na ma ebote ma omo me na ke na agba ke ha mo ku me ye man e ko meji patu gbele keneke ma gbele ni wo he mo ke eli ji ake wonye meni tafla che nyi safi e mi amani na amoka me nyeshi afi na mani na wo won so la ke je ngme na afi ne ke ya ne ke ma ni bi ne fi isaflo bona fe ni jo mo chile ni o ke so mo ni yo wote enye ni wote nka shina no wo to amani to ambla wo yo no mo oyira don no ni mo ke ojogba ni afie na ye makebo ake ayi afie ko imba na pi imba na witness several she make about this year afina yona ekekpo edam gonkono ni na jawa dam gonno mo e what after ba ngo wote te ba feto ba ngo wote onyo ngo wokete aha do mi na ke wo edam he ko papa e woni wo ke dam he ko papa pe then gbe poma ke ni bi papa e baba ke me ni je ko me ni ka ya fi pompo na ka ni po mi na be fi o na ka gbe me fe ye ma na mi na ya fi ni afi etele ojogba ni mi sole mi ndamo fe mo shi bon tv wonder nye fe shi jaka wonder nye shake bon tv sha no kodon shi wonder nye shi ake nye fe nye wa ke follow wo ke kwa program se fe throughout ke je plejo mi ke je abele jami keje gbemlila keje gbemi gbele mo keje jubi o float ju fo pepe so mo sun on night won wa laje epo duku float sen fire oh eto bipo nye irado onye no be nye awon na nye kenye followers ni majo ni majo wo sumo nye cho nye bo amoda ke sile nye ba link me ku me you share to somebody to also subscribe or follow Facebook and YouTube Kpone TV evolving with you yeah what shall I say Kpone What's that going on here? Wo be Kpone TV wo ya wa kwa me na be check na me wa da sa me ko me we ko e wo ama me check ya me o ma bi ame no na me homo si ike ba ke wo po agba fu ache leni ka ake agba ike ba ke eji moni dam wo je fin ana ni le eyin ame na ba ke mo ko yi shi mene na le neji
ni awagba ni ba e ba chomo shishi eno ma bi le no ko mepe akeni efi agba ni woye ko tun agba mi mama ye o fa ni o je woye po ke cho shi be pia na buke woye shi mene kusu ne na woye ina woye ni hu ni wo je se na ma le hu na ka mete mi ko me ba around shi mene poten le ina me alo na mene kusu e ko woye ayeku kusi fe kusi ko woye ayeku shi ayeku ni afi oni nu ele hinji mene kusu ni ko hinji ni sana mete ni ko kusi ni wan ona ye akewoye ona manyama biake ye kon fe mo kan akusu ehe o aka nse bita frache yo nu ya ju se le bun yo kusu alo loko be ja ke ona ke ye gbeja no to bi ni ojuba no anu be bi kusu ko me ye ni clear ji ni okay oyiwa ko ba kai ni wote Ghana wana ke na ba ho Ghana yin ji me ni ho ni wo bi nu mo ga de balake lele na kan ni esa na fe ni kon esa ni yeta ni mo se ko te tu ase e ko ni te si en wusi olono de te nu eje ta flache e won be igbe ni ta na kan ni eni e wo ni bi ko me ni sa na eye mu ni kun aye yin pe akachu one ke kusume shi je aka woye ameka me esa ni amegbaji anoto ojunu no ni sana me ya ba me ke bi ehse ame baba ni wo se se npo na wa wo bi agbo ba wo ba bo te shi ame akanu ba su eshi ko na gbo nu o ha le ye ko fe la mali e wo amumu ni yen wo sekete ni wa wa bebe ke me ni ba be amehu amembote shi ame wo akanu ba su eshi da eke aya npa iye shi ame cho ake ate hwehwehwe na ba chokwa cho amu kweta kwa cho amu wote lo manye wo ba lo manye woni ya wu ye wo ibo ni yo cho ake wo yo manye ni wo ke po omo wa fi eni e ba na agbe ene wo bo te shi an cho ake wo ke po omo wa fi 2023 e ba na agbe be no ko ni aba fi don na ya de be no ni eyin aje aba cha ke ame na me wo ame adasa ni ope yo boru ba ko wa ke adasa ene ko da ko yan wa sa fata pe we no mo yo na ke ba to ro ko ke ba foro ke ya actually adasa ko da ko be ko do na ko awo si ko da ko yan pe do mi be ba ko pe ko no wo atalo so no twa ba be o senu wo ke ba wa bi ko ni ka adasa un je si ni yin na baba ase po da ke mene le kan mo afi do mo na wa megbe wo ba na network e lo ya ga na me je na ko to ru sha o na wa wo to ni kwa ke wo ba na no ku ke wonye wona mo ba back ni mara ni chu tó fún tag on asabato lo pe ni interview wo bi aji ko se ko shi se chu aji chuwen lo na ba to je nje wo ya wo wo ke po omo wa fi ele ba na ba ye npa to mo be din ke bu e ate aba wo na ba na pe be sani aye npa ye eni wo da mo le ye very shi wo na nye ebote jeme wo ba da mo bi e ko ni wo ke sha wo nye shi ami kote ni wo do mo bi e be wo do ma gbonu sko na ebote mi pe be obote shi Kan ye gata change mo Tulo fi o. ta mo ni e ke ba gwa go de ko le to ni ne ba ga ne ba ta ma te ne ba yo ton o ne mu dote josi ne go so ne ko ne ko ago chamene pe chikanyame ese fe ani go we wo gbe lo ni a wo gbe
You know, Benny, one where you are. Again, then I was severe. You are going to work by getting then go through now. Chocolate or taco trial. What do you come out? I'm sending from back. I'm sending from back. Or what is you? Oh, you're fine. My body said, "Be a cat." Onu no se mani jeke ba de ake. Be na machine am tine. Se ne efon ko ba. Ma aka ni wo bu ame. Na ma fe kusu klere ko kan awo yo. Wota se se wo chi ko wo ma me. Ni tru kana me ke ba no no ka ba ba. Ame se efon ko ba ni na ko wo. Oh, yo. E ba wo nu mo na yo mo son ni. Ni yen ko le. Abi wa no. I'm a question now. Oh, yeah. Never won it. Oh, Jamaica. Yeah. Oh, they say, Savadi Agalele, about Bagati. What is you? What about you? But now, why I like a Jeffrey man? I know what you are. Why, what can be agro? So, well, what can you do? No, I can show them what you have to learn. You don't know about now. Woman, you know, men washing as a woman, I don't. I can watch it. I'm a class all the way. Over the name, one washing, I'm over name. Or when I work, but the one was on the field. When you may have anyone who might ban, you can and you call it. What's your cool? Yeah, one is Serbia, the Akabe, won't come. You there, What you over? Dip you. What's that song? Ago chalaganya me. Nyano beni wonu mu washi ese. Ege yin e de da topo mi de ka dwele enye me fe ni ya ti yin beji agbe. Wo mi yen ko le. Afra la kwa. You never the one who can shot. Bye bye.